tswaletswe Mopholoshi pele ga fao a zwikokela o tsene le yena a itla wena a re a semphete wena ya rategang a re dutse fela metsotsong e leso mepedi fela go itlola go ere ya leso 12 minutes after the hour 10 o'clock a re ya leboga mothele jo motse community radio ge ka ba ke gona bula selemo sa go sa mamarato re ya go tumedisha bile re ya go amogela re ka ba isa le go gona fa go 96 number 3 FM mela ka maoto ka emisha le tsogola kana go shaka re tanki ga te tanki ga bedi tanki ga raro a o gona professor Mremi tlo utša baroka o gorogile bali barna aba gorogile go mentle go senya sebaka prof ke kitimela ka mo wena ka mowe ke mo ka o no tšea le koperana lewe o tamishe motheletše go le gausu mo artillery tšwa le gona professor a ke go tame malome ka kapa a ke dumediše bagoši ke dumediša baruti ba profeta mangaka setšo ke dumediša batheeletši ba Motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago ke a le dumediša a re dumediša le malome ka kapa re kgopelele tshwarelo ya nako le ke sa swere ke tšedintša emergency ka kua gae magagešo go bereka ka batho nako ngwe no re wa tswa wa bona o mongwe a e bala mokgwa go hlakahlakana jwale ntle le go senya sebaka ke a le dumediša balli ba rena ba lekgono le kae re gona le tlono thoma mola le dumediša ka 1 le tla le tetsebagatša and then re tšeng go tloga mo re tle re kong gore molli o mogolo gare ga lena ka mokana ga lena ke mang Thobela ntate ka kapa le ntate Moremi Thobela nna ke nna Lizima Semile ke tswa ka lefatsheng la Gapota ga mmogo le baepei ba dipitša ke a ba dumediša Thobela amen ka rata go dumediša ntate ka kapa le prof Thobela a mmogo le baepei ba dipitša ee ka lebitso ke Joseph Masemene Thobela ka mo gae prof ntate ka kapa le baepei ba dipitša re thobela nna ka lebitso ke Jimmy Masemene ke tswa ke le ka mo lapeng le lefatsheng la Gapota ya re leboga kudu ba gešo re leboga thata a re napeng re nameleng ditabeng re bolela le sesi a kere sesi re kgopela gore o no dula godimo ga ditaba thwi o napo re fe tsona ka moka sello sa gago se segolo ke ngwana gešo nna ke lla ka lapa lela la mma malome Moremi ka mogae a gone boroko ene ka mogae a gone khutso a gone lekwano ene le ko morago kwa ebile le makgua a le gore a bile gona ka mogae ene ntwa go makatša ke gore ka mo re dulang ke ga mamaka ene makgua na e ba gona ka mogae ke baratho ba mmaka ka 2002 o tlhokofetse mmane ya ka ba Lasbon o e le gore na tlhokomela ke nna ka mogae le ke ne le ma 10 years wa feta 2003 2005 wa bulukiwa Lasbon gape ya bo mamaka ya bashimane wa feta 2006 2007 2008 wa bulukiwa mamaka o e le gore o tlhokofetse setlhogo a be a lwala a be a lwala moshimane ntse ko gona mogae a re tsenelela a ya digwara le mamaka ene mamaka na a sa kgone selo a etwalela mara yena o kgonne gore a re tsenelele a re bale le mamaka okay ka 2017 re bolokile mmane yaka ba bo mamaka kwa boraro ka ga bo mmaka ka 2021 ke bolokile abutaka wa ntšhalang ka morago o ke mšhalang ka morago sorry o e leng gore lekgulagale lona lebile botlhoko kudu-kudu mo e le gore o tlhokofaletse bokgomo so ile ka gapeletša gore society semolate ganeng la kinafo sa magogo mo o rengwadišitše mo societeng tša gage magogo a molata ko bokgomo society sa molata bokgomo sa ka ke re ke tlo mo go bona ke re ka gore a butaka mana ka o le a dia state
a dira sengwe se ka abutaka so ke le ke go tlima go ke ba botsa abutaka o tlhokofetse go dira gore ba bona ba ka se ge ba moloka go re le bana ba mamaka a ba re boloke a ba ka se bele bothata ka raba a go le bothata le ka no moloka ka nna at least ka gore tsane le bophelo nyana ke tla nyaka se seng ka thoko okay go ya 2021 go thoma jwale ka mo jarateng go tlo sa ba molata o le lo tse le go dikitima ka mo gae ene le khona le go ntselela mo lefistereng tlo bala le nna mara se batho ba le go batho ba normal go tshola le nna mara ke a bona ke ba ene bile ba batisha ka silti sa ngwanaka o go le le ngwana ka mo mpetse mara ngwana ka shutseng mo lefistereng ke tla lwa le yona ntwela ke lo le yona ke le yona na go le khona go le fene na go le sa khone ene le go tlaisha ka thubalone ne tlaisha ka thubalane ene le gona intela ka silti sa ngwanaka gore intela ka motho ke nna lena ile ka mengwe mongwe ka mthaisetsa mmela a mpotsa le bantho ba tsa le ntwa botho ya usheo ile ka fetsa mathu ya se ka mka ke sana ke motho wa monna mo phelo ke dutse go fitlhella ka 2022 ke tlo kra motho ke nna lena a ke ipotsa gore ntwela a isa leo so ile le go ntiragalla ene kudu bile ge ke le mo gae ge ke le gae ntwela ya ntlela le montsha ge ke robetse ina le go ntlela ene go njwale ina le bothata ba matlo ka thomile ngwa go feta ka August a no thoma ile di 1 August a sa bona ga ipotsa gore ke dinyane ka gore ke ne le malwetse ke ne le lona ka re ke ya ditleliniki ba mpotsa re kona malwetse a a tswalla matlo ai motho ke nna le nna number mo nna mara le zai khona ga lento wena ora gore ntwe se ka go tswalla matlo ka re ai ka mokgoba mpotsang ka gona ke ga tole mo go nna re ke ye motho nga mpathelete ka motho wa mathomo motho le ke fitla ke badimo la bobedi ke re ke totenya ka ditšhelete mo ke dinyakang ka ya mothong le gona ge ke fitla motho ba mpotsa gore ke badimo ge ke fela ke botsisa ke re ga botse le re ke badimo la gore badimo ba ra gore a re badimo ba a re sa le ya le drapeng ke re drapeng ke thomile go lwala ka 2020 ka thoma go fokola mo mmeleng so yona nako ka palla go ya drapeng ka tlokisa ya ne le nna ke tlhagolang go gae ke nna ke setseng o mogolo go gae so ba mpotsa gore ke felentse ke ya go tlhagola a ka sebele bothata ka re go njwela ka gore ke bone ke duelela sebona gesho ke tla kgopela yena a nkgape drapeng so ntate moremi le malome ka kapa ntwa go kweša botlhoko ke na le bomalome ba babedi bomalome ba e leng gore ba tseba gore a ke bone bomalome ba ba tseba ba le gore ga mo gae a re ketle o tloga bonnyane maka se ke no iketla ka bonnyane baka ngwana le mmona mo gausi le nna mama ka motlogetse a ne le 3 years ska isha pele gole a re ele tsona re gone go thuša ile ka no gapeletša gore ke be motswadi mo baneng ba babedi le ba bona mo o mongwe tšhela ka morago o mongwe ke lasbon mama ka motho o tšane le 3 years ke tšhofile le bona ntse ke dula le bona re dula le manaka o e le gore na re tlaiša manaka feletša tšole ka gae ka tšhala ka mo gae malome ba tšea ngwana wa gešo o monnyane ba o dula le na toropong la butaka ge ba dula le na toropong wa dira gore malome a patediša a butaka tšhelete ya transport ya go iša ngwana sekolong mo e leng gore ke gate ya gage ya go mmerekong nna ne ke phela lefaseng la Neila ka nako ne ke se ke be le ngwana go se ngwana ka kwa 2015 ngwana wa gešo ke ne le gore ke ba founetse lo mongwe wa mmane ka go dišitše ke mmaka mama ga ile ke wa tlhokofetseng ka 2002 ngwana wa mmane ka kgona go mfounela re sestere ne ke kgopela go romele Josi tšhelete ya go kera he bothata tšhelete ya go kera ka re malome ba gona ra gape malome ba re bona a ba le tšhelete le malome ebile ba patediša Josi tšhelete wa tsile ka kwa botlhoko kudu ke bola le ngwana wa gešo a re mo gonna re wa tsa lezile go ka no nrekela le ge ka ba lo tša ka gare tša go apara tše pedi e tla no re ge ke tlhobola ka tšhentša awa ka no ipotsa gore awa ene bale ke ekwa re ngwana o thoma go ntshwenya o thoma go ntirang ka 2016 ke ke tlo founa malome jwale le mama a ntlela mo ditorong ene la mafelo a etla mo gonne le gore o kwatile o re ngwana wa tlaisega
ga founela malome ka motlhalosetse gore gape ke lo lesolsolso ke ge ba tlo tšea ngwane ke ba mmuša mo gae ya be le gona go bueng ga ka gae so ke le go ba gae lo tša ka tla thoma go tlhakatlhakana ka thoma ka lwala malome moremi ke dia le di-miscarriage tše dintšhi mo e leng gore a senke ke no kry-a le kalafi last day ke dirile 2 ya di-miscarriage ngwago ke dirile miscarriage o mo 1 ngore setse e le miscarriage e me-3 e le gore ke e dirile go njwela morago ne re kgopela le re thušeng malome ka kapa le ngwane wa mmana ka ke bolelang ka yena ke ena le gore lo tše a tlile ka mo gae wa di bona lo tšeo gantši bana ba le ga ba tlile gae ba tšhaba le go gore bala ka gae le ba bagešo ba o go feditše matric ngwa go feta le ge le gore a o phasa ga botse o gantšhelang ka morago yena a ralokele gae o dula le ga bo mosadi ya gage nkore a gone ntho e le gore ke bolela le bona a ba nthušile ka selo ene ba bona gore ke a tshokolola ke nna ke support-ang ka moga ke dia ntho ngwe le nngwe mona le gore le ka di-society ding a ba nthuše a ke netaba gone gore nka tla ka bapatediša di-society ke bana ba mma ke nna o mogolo ka mo gae le bo malome ka moka a ba netaba ke gopola lastena ko matlhoko a sala ga botse ke bola le mogatša malome mo WhatsApp mogatša malome ke kgale ke ba kgopela di-copy tša di-parcel di-certificate ba ntima ka tšona so e le gore malome a ko monyane last day a betha ke stroke ke le kare ge ke tsoga frego ke kry-ile voice note ya mogatša malome a ka anrometše di-ID tša malome monyane ampotša gore malome monyane o bethile ke stroke nkgore ka kgona go bona gore kore nako ka moka e kere bamphe di-copy a ba nyake ka tšona and ge kere ba nthuše mo di-society a ba nyake and go tloga kgale bo malome bona ba seneta ba le rena a ke tsebe gore gabotse maybe go ne le ntho e leng ke le ba e lwela le mama ore jwang and nna re ba bannyane nna dilo tse ba di lwelang ga re di tsebe le dilo tse ba re tlaišang gong jale re palela ko go aldrape go ne le dilo tse e le gore malome ba di dira ba ya bathong ba diang and le nna ke le soko mogolo ke a emelela ke ya bathong ba kgona gompotsa ntho e le gore bo malome ba e tseba la mathomile ka romela voice note ka re ke motlhakisetša malome ke mmotsa gore ke ngwaletše pitšeng tše kgolo a re mo go nna re gape jale mo pitšeng tše kgolo re tlo sheka mose a ke tsebe le gore go ne le se le gore ke se lebetse bana ba gešo ba tla eda re ya go leboga banna ba gešo le eda kae tše se sa rena di boletšeng ke dinnete ka moka tšona as bo malome for nna a ke sana malome cause a gona ntho e le gore sala ba re thuša ka yona ever since batswadi ba rena ba tlhokofala even le phone call ya bona o leka bjang so la nako nna ke dulang gona ke nna ga bo mosadi ka gore mo loreng ke a bereka a ke bereke gabotse and ke gale le gore ne ntse ke romela di-CV mola le mola ke bereka mo saloneng a ke gole gabotse dirumu tša ka go setela datura so ke na le nka no re ke na le 2 years ke nna ga bo mosadi yaka so and na one le ntho e le goreng ya tshwenya e dira eng ke dutse gabotse rena ba re palelwa fela kore re tle gae and tšhelete yona a e dule ka mopotleng a ke nyako bolela maaka ke a e tshwara tšhelete ntšhi and le nna ke tlo re ke tsoga go sasa ka iputša gore ke dirileng ka tšhelete eo o ka ne kgwetša le gore ke nwele bala ka yona ke ntho e le goreng ke a e dia tšhelete yona ke a tshwara e no felela mo lema ke tsebe gore e ya kae ke a bereka montshegare bošigo di-weekende ko letša ke DJ ko letša ko kry-a tšhelete mara gore yo ya ka ya ke tsebe so ke mathata le gore nna ke tlhakana le ona ane le gona gore re se ka tla gae a ke nyako bolela maaka gore ke palelwa ke eng gore ba nthibele gore o dialang cause go ebile go ba le funeral e nngwe ya ka mo familing ne tsantse ke tlile and ne ba tseba gore ke etla ka moka bona le nna ne ke ipoditse gore ke atla mara go ba le ntho e le gore ya nthibela gore ke se ka ya gae ka namba ka dula so ke fetša ka gore yalo
ba ka mo petšeng tše kgolo ke a leboga ne re no kgopela thuso ntate Moremi le ntate Kakapa gore ba re thuse ene re tlile mo ka kgolofelo ya gore thuso re tlo e kry-a ke senya kere yang ya a re dikwe mo wa rra gore ke DJ ka mo DJ manna ke nna Dakofi nko ishe ka mo DJ ke nna Dakofi o DJ Dakofi o Dakofi wa betha ye ya ya tše se se a ke la botaka ba di boditšeng ke nnete ka moka ka ga ya ona a gona boroko mathata fela sentse ke feditše matric dilo di ntsamele gabotse mebereko ya pala ke zamile go apply sekolong o swana pala a ke tsore bothata keng so be ke na le bothata ba gore e ke le ka tlelaseng ke focusitše go na le nto e le gore like and this step be ke kgona gore ke focusitše so mo go lena ntate Kakapa le rera as a teacher e sa go selo a ke sure why kgona go no lebella pleke tee for 5 minutes ke sa tswere go diragalang ka nna so nna be ke kgopela thuso gore ke tswele pele ka dithuto jaaka ke kry mmereko gore kgone go thusa ka malapeng mo ke thusa go gona ke buduše lapa le la mma ntho e ntshwenyang kudu-kudu ke gore ke ne bo malome ba babedi mara a gona nto ba direlang e kaone se se ya ka o theletše ka kokwa rena so yena kokwa rena ke ra gore malome o nyetse pele ga gore kokwa rena a nyale a tlhabiša mmage so ke nagana gore tabe ya gore se se ya ka a lolesweke ke tswana taba tšeki tša gore malome a nyale pele gore mmaga a tlhabišiwe ke yone e bentshwenyang ke fela alright re ya ditabeng jwale se se foufaditše keng a ke tsebe ntate Moremi ke no re ge ke tsoga forogo batho ka ke makala batho ba nkgotsa ba re mathoga ke maredi mare mo wene ke kgona go bona nyana alright o foufetše ka ngwaga mang ke foufetše last year ka August ge o ya di-doctor ba re probleme ke ke sukiri o ba rone sukiri o thomile go tsebaneng diagnose ya gago ya gore wena o na le sukiri 2010 ka 2010 alright o bo o berekiša treatment ga botse ka mokgwa ba go fileng go ya le ka mokgwa ba go boditšeng gore o e šomiše ka gona ne ke berekiša ga botse okay ngwana gešo se seaka o nkwiša bohloko gobane ke wena o tlišago ditaba fa ba ba bonang a ba ditišene ga geno ke kole gore go bile le mahu go bile le mahu a mantši ntate Moremi alright a re thome ka lehu la mmane ago mmane o jile keng mmane ne a lwala mo e le gore o lwetse go fitlhelela ebile a palela le ko o bolela ke nna na re a bolela ka mo gae ke ba tlhalosetša gore o reng mahu a ka moka ke mang wa beng a tšea kgato e kgolo go phutha batho ba ke mang o e leng gore o be a bereka too much gore a phuthe batho ba ka moka ke wena ke mama ke malome ke mang wa e leng gore ba dira dilo tše ka mokana ga tsona ke mamaka before tlo tlhokofala a mathomong then a morago ngwana mmanaka ke yena a bolokileng mmage a butsa ka o bolokile ke nna ka ditšhelete tša ka tša di-society mo e le gore ile ka gapeletša gore ke molate bokgomo ka re ke re malome a ntatele yena ka gore ba re go nyakega gore go ye go tšeiwa moya gage go se o latile ke batho ba mošana malome o la re mo go nna mfetola gore ke motšhelele petrol ya 2.7 ene ge ke re ke a lebelela a ke ne yona tšhelete ke ne le yona ke ya go bereka funeral a butaka okay
ke ko le bolela ka taba ya mamago ya gore mamago o katilwe le felleditše bang taba e ka yona. Motho a re ipile mamaka ile ba mo tshwara mara nna ka mamaka a dula cause mamaka o dutse 2 weeks mošareng ka be ka bedi mamaka a bolokiwa le setse le gore o buile ema pele mamago o katilwe a le kae ka mo gae o katilwe e le molwetši a re go fetša go katwa go feta matšatši a makae ya robala go fetile 2 days cause ne le mokibelo go fetša ka di 15 March ba re tseneletse ka mokibelo ke sa plan le di 13 ore batho ba go tsena ba katile mama nnoši goba le lena ba katile mama a le one cause nna le ke le bana ba ba ge sho robetse o no sela le fistele ka kamoreng ya ka a ya ka kamoreng ya mama ga ne ke na kwele gore ke a mona ka tse o sha wa ntšhalang ka morago ra kitimara ka letsi ra go ba bitša ge re boa ra kry le gore setse a feditše mmereko a tšhaba o tshetse a butaka na robetse mo lefestereng ka re ke gopola ke tšhaba go buela ka gae ke ba botša gore nketle ka mo a butu ka rone ditaba motho a tseneng ko gae ne re robetse ka mo kamoreng re felletše re le bana ba mama so a butaka ke na robetse gausi le lefestere so ha tshela o tshetse a butaka motho o robethile ka mogato ka moka rena re mmonesetse a feditše a etswa ka mo kamoreng gore ke mang na re sa mmone mara lucky enough o la ra etswa ka mo gae a ya motseng o mongwe ko motseng o mo ba mo kry-a before a dira dilo tše ene ka yone line ya ka mo gae so ya bele gona re tseba gore ke mang okay kore banna ya lefase le o ima kudu ntate moremi ka gore o kata le balwetši kore motho o mmona gore ke molwetši kore banna o no mokata kore ena ne le 2008 mo ka 2014 o tseneletše mogadi wa ka gona ka moruming ye a tseneletše mamaka a re ipa mogadi wa ka ne le motswetši yona nako ewe so ke ntho e le gore le nna ke phela ke tshubela bophelo baka ka gore ebile go njwala a ke bone le ngwanaka e sale o monnyane e le wa ntšhalang ka morago o phela a etswa a boa mašego ge e setse le gore motho o tsena ka mola ke ne le ngwanaka nna ngwanaka ko monnyane batho ba mola a ba tsebe le gona ke phela ke tshogela bophelo ba ka tšatši le lengwe ke re o tlo dia tša di dirileng go mamaka le ngwetši ya gage a tla feleletša ka nna šiba malome kaka a re lebogeng magagešo a re lebogeng ditaba tša lena di koša bohloko ditaba tša lena di a šokiša kgaetšedi ya ka ke kwele o bolela polelo ye nngwe o re ka kua mabitleng go ne le dilo tše di dirilweng ge o ya bathong ba go botša dilo tše di dirilweng ka kua mabitleng di dirile ke bomang sorry malome ka kapa ke gopola mo ke tsamayang ba mpotša ka dirapa so moga tša malome ka ne le ena motho le gore gantši ko morago kwa ne ke šara dilo le ena so ile ka mo founela ka mmotša gore ebile ke nako ke tlo ba botša ka voice note gore ke rometše voice note moga tša malome ka ke rile ke motlhalosetša ke re gape ba le tshwanetse ke ye dirapeng koji ka serapeng sa koko ene ra tswela le josi wale sa koko se re timeletše se re se boneng ke sa mama moga tša malome a re ngwana setse ge e le gore o nyako phasa ke kgopela o ye segolong ka gore ka ko dirapeng ka kwa batho bale gore motho e le gore o tseneletse family ge re ya ko o ya serapeng ko dirapeng ko ya go di gore motho o kwa ntho nngwe le nngwe go njwale re pala le ko go tsena ka dirapeng a re sa kgona go tsena ka dirapeng mola e le gore ba re le pholo ya ka e ka ba gona mo cause ke theletše ka mmago mmaka so le palela ko go ya ka mabitleng because motho wo a leng gare a fetšang bakhu ba ga bolena o kwa nto nngwe le ye nngwe ye le e bolelang ge le ile ka mabitleng right ke a leboga ke boletše le moga tša malomago mosegare ya froga gabotse because I think it was around past 9 so moga tša maloma bana bakhe o positive kore o positive ke bolela ka kore o friendly ene ebile
go nna o tlogile a leboga ngwanoki kudu gore mafelelo ba tlo kry-a thušo ene le rena re tlo kry-a thušo. Lebaka la gore ke bolele le mogatša malome a bona ke gore kapa ke nyake mogatša malome a bona ke gore mahu a boletšeng ke a ga bommage, and then go ra gore go nyakega bomang, go nyakega bana ba kokoa ge ba lapa lela la ga bommage ka mo go tlhagang mahu a mantši ka gona. Okay, ka mo re dula ka mo makgwa a bang ka gona malome ka kapa ke ga mamaka, and then ga mamaka a sekgolele ga bo mmagommaga ga bo nkore ga ga gešo a sekgolele ga kokoaka, mara ke magatše gore makgwa e ba gona ba tliša ka moki ka mo gae ko peleng kwa lexene bothatane ke sa le ngwana. Mara ka ema pele sese ge go ne lehu ba boloka ka lapeng la mmago, ba bolokela ka lapeng la mmaka, a ba boloke ka lapeng la bo bona, ba bolokela ka mo gae ene ge ba fetša ba lo tsamaya a go le ntho ba e diang ba no tlogela ba sebele taba ba no tsamaya. ema pele ke bahu ba ba kae ba ba boloketseng ka mo ga geno? Mo more than 5 kgotse go tsamile 4 le ka buta ka ke 5. So ke gopetse mogatša malome a bona gore ba tle ba sware founu ge re ka banyaka, and then o ile ga gone molato ga ke tsebe gore maybe 5 minutes or 10 minutes re ka kgona go kry-a malome a bona re bolele le yena kapa mogatša malome a bona re bolele le yena. Mohlho mongwe malome kapa mogatša malome ba ka re fa se sengwe kapa ba re fa tlholola go se sengwe mabapi a kere motho molome ga a tlhokofetse o bolokelwa ga gabo ga a sene motse o bolokelwa ga gabo. So ntho e dirang gore ge bana ba mokgekolo ba tlhokofala ba ye go ba bolokela ka lapeng la morwedi, mara batho ba ke banele ga bo bona ke eng mohlho mo malome a ka fetola bokaonenyana ka re ke gopola ka 2017 le se ke le gore ke o mogolo ka botsiša ka re kganeng ga botse wa e le gore go ne le mago go bolekelwa ka mo gae nna la a butaka before to tlhokofala malome le re fetola a re se sala manalla ka re ke lena na dula lena after malna gore a tlhokofala o lo go bolekelwa ga sesage ene mo le gore bile mmana ka West Party na nyetswe la bitsa ka Radebe na sa bitsa ka Moreni la bitsa ka Radebe, mara go apele gore a tla bolokelo ka mo gae. Ke ya mo morago ya mafelofelo ya maloma molle ga bota e re ba sa le ka go lokiša taba founa ka ya moroka yeo ke nagana gore e tletse re lahla tseleng. Bana beso ke kgopela gore le ntheletšeng ga botse ne wena o dula ga bo mosadi o ne mengwage mebedi o dula ga bo mosadi ga o bereke ga botse ya kwešišagala o DJ da coffee o mixa metšhini o biniša batho ba kwa bose ba bina ba itswa magago ga bo bona go fetša go ba biniša ba ya ga bo bona wena o ba biniša o sa tšwe ga geno le go fetša go ba biniša ga o e ga geno. Warra ke nyaka go lemoša ntongwe ya gore motho mongwe le mongwe o tšea mahlatse ga gabo, taba ya gago ya go setle gae a se yona go sa kgathale gore na o tshwere eng kapa ga wa tshwara eng lapeng la mmagono ya le go sa swara selo wa fitla wa lla dillo tša gago tša go tlhoka mebereko le go tlhoka tšhelete. Gonjwele ke kwa o le gare o sola maloma go gore ba kgona go ya go ba gona mola ga bota paske ba tla ka lapeng la geno wa ile le gore le wena ga geno ga oe, so go ra gore wena a o fapane le bo maloma go ka gore le wena ga geno ga otle. So ke nyaka gore o lukiše taba yeo ya go setle gae wa rra as long as o ka ba le ya go namela fela o swantse o ye gae ngwanešo le tla ja se se le ngwana le se kry-ileng ka gae mara o tlile gae. ya o ka napa wa tsena mo malome ka kapa malome o ka re o redi malome o ke mogatša malome o le ba babedi
re a leboga re ne batlogolo ba lena ka mo re a le amogela go Motse Community Radio lenanego ke lenanego la pitšeng tše kgolo nna ke nna morwa motšha maubane ke tsamaya le Professor Moremi mo re theeditše mathata a ga bolena mathata a ga bolena bana ba e le ba ausa lena o a hlokofetšeng ba bolela gore ba hloka thekgo go tswa ka lehlakoreng la lena jwale ka batswadi ba ba šetšeng le bona le a hlokofalelwa malome la boloka ge le fetša la no phatlalela la senya ke go tseba gore batlogolo ba swantše ba hlapišiwe batlogolo ba swantše ba keriwe batlogolo ba swantše ba phele jwang ya bobedi ye nka kgopelang gore le tle le gate godimo ga yona mokgekolo mmago malome o ne le motse mo e leng gore ke ga bo malome e fela bahu kapa batho ba lapa le la ge ba hlokofala ka moka ga bona ba tšeiwa ba ya go bolokelwa lapeng la kgadi jwale potšišo ke gore ge bahu baki ba tšeiwa ka mo ba swantšeng ba bolokelwe ka go lona ba išwa lapeng la morwedi e leng mo ditopo di tswang gona ge di ya mabitleng molato ke eng le ka no e araba yeo malome ke le malome a bona a šalago mmago bona ka morago ya ga ke tlhaloše taba ye ka mogoki a ke tamiše pele ke lebala ke tamiše mokholo professor ka mowe thobela a tswa ke rata gore ke tlo leka ka matla go araba dipolelo tše ka moka tše di tšweletše go mara ge nke be go kgonega go ne le nako ne ke tlo kgopela gore aowi ruri batlogolo pela ga Professor Moremi le pela ga setšhaba ka moka se se theeditšeng ke moka lano te popa ngatana ya gore ge re fihla kua le tlo bolela ditaba ene tše le gore tše ding a se tša nnete ke tlo leka go kitima ka lebelo ke dire kgato ka kgato gore ke nka di tlo kgona gore ke tle re kgone go fitlhela taba tše sa mathomo bana ba ka kua ba dulago malome monnyane wa šala go mma ka morago ke yena wa go nyaka stene seo e le ge go thuseng tšeo go tsile go ne le hlakahlakano e rile go fela nka se go yona a be le gore o ra ke nyakele bana ba kgaetšedi stene ba dule ka kua nna be ke sa le mosakane ko be ke sene le motse ka re rena re golela ka ga bomma ke re golela ga malome jwale re golelang ga malome nna nako e ntšhibe ke le mo magweng ke sene selo kua gae jwale ye le gore malome ba nyakela stene ba dula mona le malome o wa go monnyane o ba bolelago ka yena be ke o ne be re ne le ena mo le bona ba etse ba tabe ene ka moe ge ba nyaka stene se se nyakiwa yena moratho ya batla tša gore ka mo ba re ke ga mma ba era ko kwa bana ba re ka mo ke stene sa mma e leng stene sa mma okay a gona bothata ka gore go ne le go kgona go ntši ka mo baneng ba mmarele ka moka jwale ra senya go tlhontse re tlhontse re ya kwa ka yona ka gore ditshele ke ntwe le gore ya mpalela so lo tšintši be ke no fo kgomolela ke no ra a go netaba modimo ke yena tsebang tsohle ka moka jwale gore batho ba tswe ka moo wo sesi o a yula se ka bolela ka sesi ka re sesi ke ka mo a dulago wo ntwe mane a bona lebaka la re ba tswele ka moo ka kua ba re o reala ba re ke ga kwa bona ke ntwe e fetšang go dirago go jwale sale go no nyakwa stene wana wa giwa wa tlogela re boetse gae ka moraga nako ngwe telela gampe re sa dule gae rena re phela mo magwemo re ya ka nako ene re sa robale re thomile go robala ka moya ka moraga menyanya ka ma 2012 o tloga mo ra boela morago be re le batho ba e le goreng
re šitwa go tlagae ka mabaka a le goreng ga laole re sa kgone go tlagae and mola le gore mane a bona ke yana ba šetse le bona a ba hlokometša di a bonnete ba gore ka baka ra ke bana ka gore ke yana o te thaopa go tloga mamane a bona ge re e bea gabotse ga re aua ga re ke bua ke sa ke o dula gae ka ra ke bone ntho ke duletse mo ka ra ke bereke ko o hlokomela bana ba sese and then le gore ke moka a ya godimo lefatshe le bona ba lokiša taba tša lelo tša disasa le taba tša ditšhuana ka re ba gola tšhelete ya ditšhuane batho ba le gore ga bana batswadi ke go dula ga yena ka moo ke ka lebaka leo le bonang ba tswetse ka moo and ka moka mahu a ba tswetse ka moo and then motlogolo ga re no tloga re no bolokela batho ka moo re no tloga and then ke moka re no tloga ka mogo ka moka inšita le bona wo ba reng ke Jimmy Minisha choir ke conductor ya choir ya ka kerekeng so bana bao ka moka be le masione ka moka so be re no ba ka re ka sekereke tswa tsa gore aowa ke moka ka moraga matšatši fu ge go ne le lehu baruti ba tlatla ba agasha ge o seno poloko e feta pele diaparo tša mohu di ntshiwa ke taba tsa gore ba tla ba tlo agasha pele go diriwang pele go a bua diaparo e be di bereka go yala ka mokgo be dilo tše bedi ba tlokana ka kereke e be le masione ka nako eo wala ke kweša bohloko ke ge le gore ba no re no boloka ra feta ra tsamaya ra tlogela go lujwago e be di be di ka sione go gašitšwe go fedile a wa go ne bothata ke ka mokgo bo le be le ka gona ke ka mokgo le tse be le ka gona ene tabe nngwe gape mokolo ntate ka kapa le mokolo prof eng kushang bohloko gore bana ba go ne le tse ba sa di bole ke ne le mo ba sa le botse go nne wa tseba re dumanne go tloga ka ngwana wa manyage wa mafelelo ba reng ke Maria ngwana owe o ba jitwe a le kwa ke Mapotla a le kwa Mapotla ke nna ke bolokileng batho bao ka moka re tsamaya ka Toyota Corolla ya panel van bana bao koloi ye be e fetogile heshe ke nna be ke ba lata dimutšhareng ke moka bana ba bolokile ke nna ge e le gore ke moka gone o segole ga ba sepela ba ye go kokwa bona e le go maatša malemarena ba ile go botšiša batho ba kua ba e le gore ba tseba ditlo gabotse ke bohloko thumatše gore ba bolele gore bana ba ke moka mmamang ke yena ba bolokileng Toyota Corolla e le goreng ga e go gonjale ba ya itseba ke yona e be e rwele lapa leo la sesi go tloga mathomong ke nna kole ye be e sepela ke bakuba ba laiswa ke re na be re bereka mmerekong go fihla ka mofu wa mafelelo wa ka gae ke rena re thutse re berekile be re le mo ka moka jale o kweša bohloko ge ba ile moo ba ile go bolela dilo ke moka ba sa di begabo ba sokola bana ba sesi le rena bomadi ba be kore a re kgone le rena o re ne le mo re sokola gona mo re sa kgoneng go dira selo le rena re bagakane re jwale ka bona gore jwale re dire jwang re ba re bethule ka kgakanelo re bethule ka kgakanelo ka gore re rera gore e tlamehile re tswa ka difate mara go nna go ne ntho e re dirang molato wa rena o mogolo ke ka baka la gore re a rera mara a re kgone a re emelele lenyalo la mmalapapa gape gore bana ba tsere selo ka kwa bona le rago la bona ba kule rena re ba tswa go ne le polelo ya gore o ka re papa gore na sa hlabiša mma gore ena ka nako jo rena re yetse re hlabišitše tabe ya tswelela jale batho ba ba itsebang gabotse ba hlokofetse ka moka maatša ba le marena kua gae ga e tsebe gabotse ko sena o fitlhele gore mma gona rena re le bana re gona ga a tsebe gore batho ba ba nyala le sebubang le rena se re seba kore papa o ntšhitše dikgomo a ba itsebe bana ba ntho ba itsebile ka rena ke rena re ba boditseng yona gore ba tswa kokwa lena o ka ba re ga se a hlabišwa re itsebile ge re tlo hlabiša rena re nyakišiša gabotse ka baka la gore o ka jale go sene phetolo ya maleba ye re e hwetšago ke botlhoko ke bona bo e le goreng dilo tše ka moka di senyega go ne go ba senyegile kana mogo and ge e le gore nnete le gone jale re sa e nyaka taba e gore gabotse ke nnete naganele ge e le gore ge gona re kgone go ilokiša gore dilo tše di sa lokong ge e le gore mathata a leng gona a thibelwa ke yona taba yeo and then re kgone go hwetša thuso le rena re ilokiše taba yeo ka re ge e le gore ke yona e le goreng e ama dilo
o ra re ba ga masemene badimo ba ga masemene ba lla gore bana ba godile gore e tletse mara ke moka a gone le kgomiete e tlileng go ba mohlobolo go diragetseng e nngwe gape ntshwarela ke le ka gore ke bolela ka lebelo tabe nngwe gape ke nyaka go bolela ka bana ba ba masogana ba be ba le mo ba dula mo ba tsena dikolong bana bao ke kwa bohloko ga ba re bana bao be re ba patedisha ke tsore ke tšhelete efe ye bana bao re be re ba patisha ona ka bana ba re ba patisha jwang e le bana ba sesi ba dula mo mola ba latile ke rena nka lata bana gae ka re o ka gona tle ba tsene sekolo mo go tloga mo ka thoma ka ba patediša na re tšere mothomathomo re motšereng re tšere lolo re motšere yena the late lolo wa go hlokofala moragonyana re motšere ra tlamo ngwana sese a tsena sekolo e ntse be re thotha mo re nyakana le lerumo mo re ne le ena a tsena sekolo tlhanatlhana ka moratho ra thoma go losiwa ya tsena ke moratho ra thoma go bakiwa go tse re tšere bana moratho a re tšere bana re sa moreriša ya be le gore o go tloga ga ka lesogana le boela morago a tsena sekolo ko high school le bana bake nke be ba phasitše matriki ka moka bana ba kare be ba phasa go swana ka moka ba le ba bararo le bare ba ka ba babedi jale e be le gore ba sepela ba boela morago ra e tlogela ka re be ke ditsa ka re e be re le gore ra re nyake ditshela ra e tlogela ra buša ra tšea josi yena a leng ka mo studiong a tla mo gore kana sa tsene sekolo mo kare mo dilo ke tše ntši tše diragantše le goreng a kgone go ba kgausi e le ge le re leka gore gampe ka ngwaka mo baneng ba sese go be le wa fetša go sekolo gabotse and e tla re mola feditše re bone gore na o tla diretswang ene o foša bohloko gore jale ge e le ka mogoki ge e le ka mogoki e bataba tša gore aua bana ba rena be re ba patediša be re sa ba direle selo tabe ra patiša le lekhulalolo gore e koša bohloko kare tšeo ba di bolelago tša go patediša mahu tša eng tša go patediša bana go edikolo wa tswa go koša bohloko bana ba sesi le ile pela ga batho ba bagolo le ile pela ga dimilione tša batho ke ditheri tšeng lenanong la dipitšeng tše kgolo kana gore e le ya kwa le ya go bolela maaka le sa bolele nnete ke tlo kgopela go bolela ge nako e le gona lezi re go gope maatša maloma go gopetša re o ka one re go tšee o tlo o dule mo gore mo re gausu re sametše clinic o kgona go ya clinicing ka segausu ba kgona go bona gore ba dira jang and if o kgona go transfera o transferwe ba ile kgona go checka matlo ka ga e le gore o diabetic maybe matlo ga ba damagile ke taba tsa gore o diabetic mara re sa go karabo ke ga kae re rwa dilo re e re fitla mo re tlamele re bolela ge re fitla kua ga o gona o ile mmalebitsa o ile speed pen malome sa le letla leng mo gae sa le letla leng mo gae re ne le 3 months re sa tlegae ene le ge le tlile nna malome anke ke le bone le ge ke le gae motho a le bonang ke koki tla gore ke bone ko le boragolo a sanka ka le bona nna re ya ga re ya go hlola re hwetša ketwane e lile o se gona malome koki a rayo ka strateng mama a gona o speedpen a gone gore nka tsamaya ka tlogela koki so jale e koša bohloko gore le ye radiong ya setšhaba le fitlhe kua le bana ba sesile a sokola mo dibileng ka se le ngangiše le rena re dijale re leketša gore re thusana le lena mara ka gore no pala ka baka le mabaka a e le gore le rena o ka re tlemile maoto le matsogo ga re kgone go dira seo mara e se gore le radiong ka dilo bolelamaka ge le kgopela thuso go bile le maku and a e le goreng a sanka re no emelela re no nyakišiša re no watatša gore go tsogofetše ke moka a re no re a re emelela re o nyakiša goreng batho ba feta ba tlhokofala malome ke bona bo ka go se emelele malome ka lebaka la nako be re kgopela go tseba gore ba re botša maaka kae ka gore ge re ka fela re tšwela pele re sa tsebe gore maaka ba re botšang a kae re tlo kry-e le gore re ba thuša godimo ga ona maaka ao kore le kane gore ba bolela maaka ka taba mabitla ba bolela maaka ka taba maku ba bolela kore re tlo kgona tseba gore re eme kae ke a leboga wa bolela a ke moko le malome
Thabela o be ke dile ka re a le kwa le mara ke le kwele re na le reng all right ke re Thabela le gausu le radio or le phone okay re bele ke mo founung ke pela ka kwa re go ne le feedback e sa sepele nga botse re khopela tshwarelo fa a gone molato re ke khopela go no tsena go a go tshile monna ke khopela go no tsena a botse ke a fisha gallwa tameng ka studiong mogatša malome a ge ntate ka kapa ke dumedishe le ntate moroka ka mo Thobe- moroka ge kholo Thobela le kae mam re bona le kae tlo re gona bana ba gago ke ba bana ba ka ke ba o tlo wa tsa mo ke le mo pelo wa ka e tsale e bohloko ene ntho ke e sentike e thomile go ba bohloko ka around bo ma 6 e le go tloga froko ntate ka kapa ga mphonela le thabo le be ke le thabile gore ke thabile ke bana ba mogadi ba ka ba ile go fetsa thuso thapelo tša ka ge ke di rapela ke re morena tshwanela tše ke šetse le tsona ke sa kgoneng go di direla selo modimo wa dikwa matsatsi a ke šetse ke rapela ye nngwe ke re morena go ka tsena pelong tša bana ba nna le bona ra ba le kamano le puelano le tlemagano e botse magareng ga rena e leng to be ke e rapedišanetleng be ke sa nagane gore bana ba botlhaka ebile malome a bona ga a fitlha ke re marata bana ba bageno ke a ba tsebashamo gore ke batho ba mohutama bana ba gaetsetsaga ba ka fitlha ba tšhentšha ditaba ya ba rena re le batho ba babe ba go gore wa tsa keng ene ke be ke sara wa tsa nna mo go nentshele gore wa nthuthumediša wa ntshoša a ke kwane le tshele mokgwa ka bophelong baka tshele ke itšhapa ka pelo ka kamoka le gona le ke a roromela mo ke leng mo mokgwa gona e tlo mpira gore ke tle ke thome dilo tse dingwe tse e leng gore di koša botlhoko ene be ke sena ke gore ke di tsentšhe mo kare bana ba ke a ba rata ke nyaka nna le bona e be gore we let bygones be bygones and then re tšwele pele ka bophelo re tlemagane re boelane ka moya o mobotse o seneng tshele o seneng e ntwa ka mogare la ikuša sa mathomo mo bana ba ba sa boleleng nnete ke tabeng ya makhwa ka gae aga makhwa ka gae moroka bana ba mmatswalaka sa le ba boloka ke nna le mogala jwaka from ka ngwana mathomo wa go tlhokofala ka mogare ga lapa leo ba bolokelo kae wa tsa re gore ba bolokelo ka mo moroka taba e thomile mo age bana ba mmatswalaka gore mogalabe le mogekolo ge ke thoma moragonyana ka ikitla ba ka stikinyana o ile go ba le phapano between mogalabe le mogekolo ya ba gore mma o boela gae le bana ba gage mma ga a fitlha gae rapota be le batho ba ba dileng mo makgweng mo khabile ga a fitlha gae rapota a no bereka mengwaga mara a hloka bophelo ke ga e thobalela so a senke go e ba le bophelo ga botse mo go goleng ga bona ka mola ditlaišego tse ba ileng ba ka gare ga tsona go goleng ga bona ke dula gausi le bona ka bo batho bao le before ke tlo ratana le malome a bona ke tseba life ya bona go tloga mathomo ka mokgobe ke ba rata le ka mokgo maloba ebile le mogala ba ka ba sa bolela polelong ke mmotse ke re nna mme o ile a nkhansela a ntaya ke sa ba ka tseba le gore ke tlo tla ka lapeleng a bolela lentswe le ngare wa tsa o ka re mosadi wa ka khutjang ke monno e ka ba wa pele go tsa go so tlaisha bana ba le ba lisipete ka mokgo ba tlaishegang ka gona okay e rile ga go le ka mokgowe malome a bona o monnyana re go bona tlaishego ya bana ba gaitsedi yaka ya ba gore o ba nestene mo la gae ba nestene na pile ke ga a botsa rangwana ya malome a bona o monnyana because ke bona be ba kwana gore beno ba mo go fe ola wa di tsheletsa ka gae ntate ka so ke re ke tsena ke go thoma dilo morago mara ga ke no e tshwantšha gannyane ke nyetse ke monna o beile first born ka gago so e be ile first born ene a ba go disha ditšhuana moroka ga ba go disha ditšhuana o ba re ga e tswa magweng a tšhiša a fa gaitsedi ya ga mmago bana bao batšhe a re wena re ntšhiele ya go boela morago nna ka ga gešo ke gotse ka shopong lankuša ene ke be ke sa tsena sekolo ka nako e o ba ra a etla gae mogala ba ka e tswa magweng ke mmotsa kere o a tseba le ena ke ditse le ena nakutele gampe tšhelete ga ke sa nyake ke re gona ke re nna se kwa mpha tšhelete
ke gopela o tlhokomele bana ba mma nna ke tshale ka gešo batswadi ba ka ba ntlhokomedi o ba re ga a namela pese ka sontaga mantaga ge ke ya sekolong ke be ke tsena sekolong ra thotse mabake ke ya ka shopong mme a mpha tšhelete ya go kera ke senya ke tšhelete ya gage next lekuša ke senya ke tšhelete ya gage next ke wena ke gopela gore o fepe bana ba geno so bothata e ile ya ba gone mo wa gore ke a bona ka gore ke dula le motho e leng gore ke ena ba ba fepa ba fa ditšhelete ya ba go tloga diphele gana a dula le ena a sa re tlhokomela wa reng ai tse ka moka ke di kgotleletse ka di tlogela and sentebile ke nyaka le go di tswalela tshele le gannyane so ke boele tabeng ya stene maloma bona ka go bona maloma mma bona ka go bona ditlaišao ke ga bolela le o monnyane o ke ga kwana le ena ka nako e gore a tšee bana ba ba gaitsediaga ba ye go dula ka kua ke go ya ga bona ka mole o dula ga bona ka mola tseneng sela nna be re tseba e le ga malome ka mole okay tšatši le nnapile ke ra mogala jwa ka ke re go wena ke sale sekolong ka nako wena sa bannyana ka re go wena ka re mma o tlogile a sene motho ke gopela re nyake stene re nyakele mma motse gore bana ba geno ba tle ba bele ga bo bona ka nako ke gašitše ba dula ka kua ga bo malome jale ka baka la gore ke nna be ke sa ratiwe ga botse ya re ge re nyaka stene sela go a tsoga ditshele tša gore na se ga borena ka moo ga borena ke ka moo stene sele be ba sa senya ke total stene sewe o ikipe ke agile 3 room mowe 3 room ewe ke re ge ke bua sekolong mabake ke lapile ke etla ka maoto ke rwala santa ka kiriba mo tseleng ke ya ga motho ola monna ka le mo magwe ke ya ga 3 room ela o na re ga fihla a bua magweng a khotsa le bota le itla ku kana go ba ganeletse ka kua monna ka ba sa bereka ga botse a ba sa go le tšhelete ga botse motho a ba ne dipereko tse botsa ileng a ba le mahlatse ke maloma ba ke ra ngwana ba nake maloma bona o monnyane so nka no re ka thokonyeng wa a ke rate gore ke bolele batho ga mbe mara gore ke nyamisha gore ba isha tsheleng ba isha ke no gore a ke gore ke tsone mo go tsona mara gore ke kgone go tlhalosa dilo ke a gapeletsa gore ke tsone mo go tsona le motho wa ditšhelete so ga be ba rata ena kudu ka baka la gore ke ena ba bereka ga botse wa ka be ba sa monyake total mogatša malome ba go tšeana ba sorry mogatša malome a ge papa ke gopela re direng ka tsela e ke foa polelo ye nngwe ge ke sa ekwe gabotse le tla nkgakolola ke foa polelo ye nngwe ya gore o ka re ka mo bana ba ba dulang ka gona ga se ka ga bo bona ke ekwa gabotse le kwa ga botse ka mogwe ileng ya diraga ka gona mathomong a se ka ga bo bona a se ka ga bo gabotse a se lapa la mma bona a botse a ke nyake gore ke be ka mogwe because ke feel better ke be ka mogatša malome go ya ka mokgo le tsebileng taba ya stene sela ka gona se sepetšeng gabotse ga se sa mmago bana ba go ya ka mokgo re tsebileng stene sela e be ile sa malome a rena o monnyane ke ena go nyaka stene sela a tšea bana ba kgaitsedi a ba dia ka mole and then go a fetša go e tla jwang gore e bonagale e le ka ga mma go bona mola se nyakile ke malome a bona wa re ge go ya o maloma o bona o monnyane a tlotla ka polelo tšatši le leng a re o ile a rane le malome o wa rena monga stene a re go ena a re stene sela ke lefile sona o ka no go se tšhentšha sa bitša ka wena ya ene ka nako wa ke re le yena o mo magweng so motho a ba dula gae ga go le ke mogadi ba ka o mogolo yena mmago bana ba right e lokile ya kwagala gore a se ka ga bo bona kua mabitleng batho ba palela ke go ya mabitleng ba ye go bolela le bakhu ba ga bo bona ka baka la gore go thwe kua mabitleng motho mongwe le o mongwe a bolelang kua mabitleng sera sa lapa la ga bolena se a lekwa ke mo o ileng wa eletša motlogolo wa go gore a se ka tlo a sa ya go phasa mabitleng a ye solo jwale le ile la e rarolola jwang taba ya gore sera se se sa tlo se sa kwa batho ba family ge ba phasa kua ka baka la gore le ka se tšhabe mabitla a bolena go fihlela go ra gore go ne le se le swantšeng le se dire le hloka thušo ya mohuta mang godimo ga seo malome
ntate ka kapa malome batsware tabe ka mokgwa e leng ka gona ge be itšwelela e le mokgwa gore o kare be go sa bolokega mola dirapeng jale ntsho ye e tlhokagalago go gore go nyakišišwe gore na ke moka go bolokegile na bahu ba ba robetse go ba ga ba robala thobela aga ene ke kgopele go tsena ka gore ya mile nna ntho mathomo ntate ka kapa rile ra rile mola mabitseng re sepela le ena o ne semaka se rileng ra se khwetsa mola ra khwetsa mabotlo ana a difanta ra khwetsa nkine le ena ya re makatsa ntho ewe ene wa tsare lista te khopela bolele nnete ntho gore ke re a ye solo malome ka kapa e be ile taba ya ge a ba re gona re badimo ba re a nyake ba bo papa ga go ba o ba re ba bo papa ge ba mo nyaka ngwana wa mmakatsa because ke communicate le ena ka dilo tšentši ke thusana le ena ka dilo tšentši like today a ntatola because a nyaka thuso o ba sa tshwanela gore a nyake thuso ka go nyaka favor ya go tlompenta ka pente e ka because she knows very well gore a gone mo ke sa mo emeleng ke mo isa diolong a reka mašela ka mo isa kae ka mo eletsa ntate ka kapa o rapela o ruta ke nna ke mongwe tsa ga a thomile tsone tsa batho tsa gage tsa sedimo gore o tshwanetse o dire 1 2 3 ga a re ke re ke ampaonele ka pone ke mogalemela a ke rate go fele mpotsa dipono ka founu because founu a yalo o ka re theta ke moye mebe mo e re ke tla re ge ke tlile gae ene gae ge re tlile ntate ka kapa le baagišane ba gage le ka ba botsiša re aya o tseba gabotse gore metlhe ge nna re ile gae ge re fiša ka kua a gona o ile mothong wa gage la tsebang ka thabela eng gone jwale le malome a ntheeleditše mowe le bana ba theeleditše le batho ba ga bota ba theeleditše bana ba e sa le ba bannyane ba hloka hlahlo ya lena jwale ka batswadi ba bona thobela e ka no ba ele mohlomongwe go kwa bopelo bohloko kapa go no gakanega kapa mohlomongwe go tsene sera magareng ga lena le bona gore le ba kwatele le se ke la thole sa nyaka go ba thuša jwale re kgopela gore ga re ga dilo ka moka ga tšona tše e leng gore ba di boletše mo le fila gore ga se dinnete ba le šitetše o ka re le ka no ba tšea jwale ka bana la ba swarela jwale ka bana and then lena jwale ka batswadi and then la thoma go ba tlatla gabotse ke le kwele gabotse le ile tabeng ya bakgo gore ba robetse ga ba robala le tlhoka tlatlo ke department ya moroka ke tloga ke na le bonnete bo bo felletšeng ba gore o tlo e dira ge e ka ba ga ba robala o tlo le robaletša bona ke sure number 2 re kgopela re le seke la kwatela bana ba ke ba bannyane ge ba ka kwatela ke lena le tlabe le ba romela strateng gore ba ye go phela maphelo a e leng gore le lena le tlo kwa bohloko go sasa le ba swareleng le bona ba tla le swarela bophelo bo tswele pele mathata a leng ka mo lapeng ke kwa malapa a mararo mo ke kwa lapa la ka mo bana ba ba dulang ka gona ditaba di reng o ka re ga se ka ga bo bona ke ka ga bo bona ke kwa lapa la mogekolo mo ke kwa lapa la lena goba ke ka mo le dulang ka gona ka ga mogekolo aua ba re resha ke malapa mararo ke ka mo go leng ka mo ba dulago ka mo go sesi and then go bedi ke ka mo e le goreng setenesela ge be senyakiwa ke ge le re senyakala gore re tosha lapa la mogekolo and then o tloga mo wege rena re be le re senyakela setene ka kua be re dula re re a emara ka mo ke ka re nna ke mogolo ga botse ga swanela ka mo go swanetse last born ke kgopela o no tsena gannyane mo malome ga geno ke kae ke tse ge le ga ge
ke sa ke botšiša steneng sa mma ee ga geno gore ke a ka gae lapeng la mamago la batswadi ba gago ke kae ke kana ke line 11 ke mo go dulang ba aowa go dula ma a go dile motho lapa le lebile gona pele mahua e ba gona aowa mahua a bile gona before lapa le lebile gona ka morago bano jwala ka ge mokgekolo ba hlaloša lebile gona lebile gore le be gona ke nako tsela o thoma go tsentšha metlakase e le go kitima ga escom gore go kgone go hwetšagala dipok tša motlakase wa tsora a re dire malome taba lena e nyaka lenanego ka moka e le ya lena ka gore re tlo le thuša re o tsena ka gare ga ditaba tše re seng ra di kwešiša gabotse number 1 ge mohu a bolokelwa lefelo le e seng ga gabo o tla hlabelwa diphoofolo lefelo le e seng la maleba and a go ne kgonagale gore a ka ya go robala boroko kua bolala bahu ba beiwang gona le ge re ka phetha ditaelo ra epolola ra dira eng a gone gore o tla robala gobane tsela ya gage ya poloko o boloketse lapeng le le sella maleba unless le ntšha bana ba stene le tšea stene sela le seria sa gabo lena then bahuba ba tsebe gore ba boloketse ka gabo bona jwale e nyaka poledišano a ke tsebe malome ka kapa gore mmono o bona jwang go tlo re bela boima gore no ro roba tša bahu ke tse re roba tša bahu ga bo bona le kae a na bahu ba le tseba lapa leo na ke tsherišo le bolelago e tlo ra gore then rena re botšiše rena re kgopele tlhahlo le gore ndane le thušwe ke ya mohutamang ka gore bahu bao ge ba ba hlokofala ba tšwetse ka moo ka bagala re be ba dula ka moo ene ka kua e be e no ba letleme go sa dule motho ka moo nna mara ke lo tlhalefaditše steleng go le gabotse gape nna ke no golantše steleng malome go le gabotse ntlela ke gopola le gokeditše ka 2012 ge le tlo šatha ka baitweding then motho a lekile go dula ka mo eno ba kabelo o tloga moo be re sa dule gabotse ke ka fa gona le gae be mara lentše le gore ke motse go feleletse ka nto ngwe le nngwe ene ebile le lenyalo la lena malome le diretse ka moo nke re nke le gore a se ga koko ka moo nke be le sa le diela ka moo le ka moo re dutse eno ra go gabotse go a gaoga le re malome o rietse lenyalo kae gona ka moo ba reng a se ga bo bona ka moo nna re dulang ke ga bo bona a nkere ke be le gore a se ga bona ka moo ke ba re dietse lenyalo ka moo nna re reng ka gona gore re riele monyanya ka moo sa mathomo nka se direle monyanya ka steneng se nna ke se nyakileng ke re ke saka mola e le gore re nyakile motse setena ra re ka kua ke ka mo re ra go beang batswadi ka gona mara malome go go mo nyaka le boleleng nnete le lena le batho ba bagolo go go mo le go tlo rena re batho ba beta mo setšhabeng mo le gore le lena la tseba malome gore lo tse ke di bolelang ke di nnete a ke gane mogatša malome mpoditše gore ke ye go dia ka ge e le gore ne ba phela bampotša ba re ke tshwele ke badimo ba papaka ke ga tlompotša ka sekolo ntho ke bolelang ka yona ya dirapeng ke ntwa sele ke lemfoletse ka founa mmerekong malome le mpotša gore mogatša malome o remo go nna gore ke mmoditše gore ke rometse ba phitsentse kgolo voice note ka le botša ka re malome ke ba rometse la re mo go nna la re why o ba romela voice note gape re o sheka go karago malome gore ka sheke nna ntho le goreng ke a e bona ka mogae a le bone malome ka mogae ke a tlaiša ene la tseba lena malome go tloga kgale ntse ke le botša gore ka gae a gone boroko alright a re direng so ka la bobedi ke kgopela re leloko ka moka le gatlhaneng go ne bothata mo go na le bothata malapa mabedi santseng a beiwe gabotse go ne bothata ba gago ba go bajwa go ne mathata lo tša lena tša go se loke tša go se tsamaye gabotse ene nna ebile ne ke sa tla go dia tshele mo ne ke sa tla go diane ke no nyakela pholo ene malome ga tša malome ga tseba ke ntho ke bolang ke re ga tša malome ke batho ba bagolo le mama ko thomile go lola a dula gona ko go bona mama le a bua gae ba le mo mama a ba re a tswa ka ntlong ya ka RDP a ye go dula ka mothurung ya ka morago ya ba ekgirisa ba re mama o tlo affecta bana ka bolwetse bo le gore a ba tsebe le gore mama o bolaya keng bo mma ga tša malome ke batho ba bagolo
a ba boleleng a gone gore nka tse ka tlhwa ke bolela dilo tse di tswe pele ga batho ao batho ke ntho ke bolang kere le ka balobe ke tlang tshwanetse a no ba gona ee moka tša malome ntho ke e tsebang kore ke a le tseba moka tša malome aka ee kgwese le le go tontea gona nka tloga gae go lekwa ke itlamo nna ebile ke sa tlela dilo tsewe mo ande nna tša gore ka mola go tlhokofetse bomammang ka ditoyota nna ke di tsebe gape dilo tseo Okay, it's fine. Yeah, Toyota. If Mani Maria o boloketswe maphotle, why le bitlala le kwa ga bota? Ka mokgwa le bolelang gore le ba rwele ka koloi ya lena la ba isha kwa maphotla mara le bitlala Mani Maria le kwa ga bota. Why le boloka maphotle le ona le ga bota? e re go arabe papa ke ne tsa re ba swa kwa polelo Manyago o ba le kwa maphotla Manyago ba le maphotla ke moka abazwa and then abajutse go Manyago a ke Manyago a ya maphotla o ba dula ka mo ge na go Manyago dula ka mo tsene se re bolelang ka sona se re nyakela go nyaka o tsosha lapa la go kwa lena tsene tseo beno ba le ro o sa direge selo beno ba le ro ka ga le gore ka moka Manyago ka moka ga bona le bo malumago be ba dula ka mo jwale ka ge pulela ila tswa ka ra golwa lena le go maluma rena ile ga a tšia bana ba mma ba bja ka mola re bana ba sesi ba se ba tla ba a ba bja ka mo gape malome ge le le go khutši la gopela gore Mani Maria a tlhokometse ke nna kgaitsediaka le ga tlo tlhokofala a re direng so tabe ya lena ye e ne dilo tše dintšhi kudu tše e leng gore di tliša ke ge re bolela tše dingwe tšeditše nna re di tsebe re kgopela gore ka la bobedi nke re bušeng taba tše tša lena re tle re duleleng tšona dinnoši lenanego ka moka because go nyakega tharollo ka mokgwa moroka a bolelang ka gona gore bakhuba le ge ba ya go robatšwa ga bo bona e le kae mo ba go tsebelang kae so re a kgopela batswadi ba le ba rena re a kgopela re kgopela gore ka la bobedi re bueng ka taba tše tša lena re tle re beng le lena le nnoši mosegare bošego ka moka re lokišeng mathata a lena go tloga mathomong go fitla mafelelong re a dumelelana kere re a leboga le re a dumelelana ka mowe alright ba tropile re a leboga re kgopela le remeleng ka mola reception ka mona
right mo tsheletšo motse community radio gona fa le go 96 number 3 FM metsotso ke masomepedihlano fela go itšwela go ere ya lesomete 25 minutes after the hour 11 o'clock lenego ke lenego la pitšentše kgolo nna ke nna morwa motšha maubane ka kapa ya radio the pusherman ka kapa ya radio the facilitator ke tsamane professor moremi mo re tsene lapeng la bobedi le e le go gore re tloga re dumela kudu gore re tla e gapa professor nke o ba dumediše o ba mogele semmušo monga ka thobela a ke go tame malome ka kapa ke boe gape ke re ke dumediše batswadi ba rena mo le kae batswadi Thobela ntate Moremi a wa re gona ke ba ga mang ke ba ga Tšiane le ba ga Phasha ke ba Tšiane le ba ga Phasha nna ke ngwana Phasha o ke kgaetšedi o ke morodi all right le fegeleditše mang re no ba re tlile ka mathata ka mo lapeng e fa ngaka Moremi mathata wa tseba ke malome ka kapa ebile bokoko pele ba bolela maloba ke lata ke ngwana o mongwe monnyane Dr. Moremi ke re le nna ko go botša ka mathata ya mo re bothateng bo bogolo ye ya mpotše mathata magagešo re kgoneng go le thuša Thobela ntate Moremi le ntate ka kapa le batheletši ba motse wa bolela mo ke ena Gladys Tšiane lefaseng la ga Tloporo ke a leboga thank you koko nna ke nna Sophie Tšiane age tate mogolo ke nna Isaac Phasha re a leboga ya ditaba go thoma go hlalosa mang age mang Thobela magagešo nna ke ngwaletše radio motse tsona bitšeng tše kgolo ka mathata a leng ka gara go lelapa ka mo re dulang a gone boroko re lala re sepelela ke selo ka mo godimo ga dintlo ene re ne le bothata ba gore ge re tsoga forogo re kry-e dimpša di re ka ketše jarata ka moka ge se dimpša ke dikatse ene re ne le gore nako ngwe ge re tsoga re kry-e go ne le melete a ke tsebe gore o tla re go epa eng then tšatši le lengwe re no kgona gore ge re tsoga re kry-e ba gašitše ka mogare ga jarata so re ne le bothata ba gore ka kua ga re kry-e diphedi ntate Moremi le kry-a diphedi tše di jwang diphedi di a fapana tšatši le lengwe e ba dinoga tšatši le lengwe e ba dimamantane tšatši le lengwe e ba ditšhita dingaka diphoofolo di a fapafapana tše ka moo ene bothata ba diphoofolo tše ge re ka di bona ra di bolaya bana ba ntsogela maatla go ne ngwana mo ntate Moremi ko gore o ne le bothata bo bogologologologolo bola senke ke bo bone sa le banna ke mathomo ke bo bona ngwanowe ko gore o ne le gono ge re bolaile dilo tšeo a tsoge maatla a bolele a tseba keng awe then ga ewa mola bolele gore wa tseba gore ke wena a o ne mo tlo yang wena ene wena o tlo sokola bophelo ba gago ka moka ngwana kwaka wena o tlo dula ka mogare RDP ka mo go fitlhelela thaka tša gago di tlo dula mo go botse wena o ne mo ya tšatši le lengwe a nrela re ya wena o re botlhale wena o tlo ntloša mo go monne o wa ka o ke monna ka ga go le mo ke yang mo ntate Moremi ke tlhakane le mathata ko gore wa tseba gore keng ngwana o ge ke bolela so ke le naba mo go yena a ke kgone go dula le yena ntate ka kapa o kgopetse gore ke tle le yena so ngwana o ga ke mo kry-a ke kgone go mo tshwara so ene ngwana ola o ne le ntho la gore ge ke se gona nako e ke tsamayang ka yona nka no re shifty wa tsena a diretse a di dirang ka speed a direka a tswa tsamaya ge ke thoma ke re ke a tswa jwalo nje a ke mo kry-e ngwana o wa tsa re ke nka ko gore o leveletse ene nna bana ba ka moka ba bashimane ba bane le problem e kgolo le o wa moshimane a buti a bona ke ngwana o ba iperekela ga botse ke gopola ka
a ke sa gopola gore ke ka ngwaga mang a tlile lehung la ngwana rangwane o tlile ga botse ngwana a tlile o boloka ngwana rangwane o ile ga boela ko ba re mmereko fedile ee until gone jwale ngwana ko go rebile a di motsogela di re selo ya ba wa bobedi moshimane ke yena o wane le bothata o wa boraro le yena o ki le dikolong ke no kry le gore sekolong ene ngwana o la ba fele ba re ngwana ga a palelu ngwana a palelu ngwana ga botse bothata ba gage keng ke botsa ke ma-teacher ba reng go shetse ngwana ya ene ntate moremi ka gae awa ke a go botsa le dijo ga di fe a di dule ke kgona go reka dijo ne mogekolo ke tlhatse kore tšhelete e felelele bona a ke kgone go tshwara tšhelete a ke e bona yona nako mara gore tšhelete e feleletse ka ya ke tsebe mara ke reka le tša goja e felele mo tša goja mara dijo tšeo ke go botsa gore ge e le di-15-25 a go sane le bupi a go sane le ge kaba go gore go tonya o rasenke o ka rasenke ke reka tša goja ka moo le dula le ba bakae ka gae mama nna ka mogae ka mo ke dula le bana ba kae okay ba bakae o lebetse bana ba gago ga o tsebore o ne bana ba kae ke 5 ba ke dulang le bona 2 e dula go bona kua go mamaka ko mo ba toropong alright tswela pele bo o sa bolela mang ke ona mathata a tlhakanang ene re ne le kgonagalwa gore tšatši le leng ge re robetse ge re re phapamaso re kry mabati a butu ge re thoma re phapama re a botsišana gore ga botsekgane go diregang gane goreng mabati a butswe ntate ka kapa go gore wa tsa re ke eng bophelo bo re tlhakana le bona shema se bona gore bile ba ntšhoša bana ngwane wa ka wa ngwanyana tšatši leng ke batho ba go no kry-a ba bolela ka di-whatsapp mašego ke no bona tšatši le leng a nanabelela re mama gape theeletše selo ka kwe selwa le dromo ya bupi ke kgokgokgokgo eng se kgelela bupi ge re thoma re laeta mabone a re bone selo ande nna ke ne problem ngwa gore ke tsoga ka 5 ke ya goletša bana mollo so metlhe ge ke tsoga ke no bona moruti o feta go kgabola gore ande le ge ke robetse so ke no re ke robetse so ke kgona gore ke no bona moruti o laore ke phaphame a ke robane ntate ka kapa a ke robane ntate moremi awa lenaneo le lapitseng tše kgolo ge ke šalela ke le joina ke ge be le ka yona taba mohuto ya go hloka boroko ke theeletša pitseng tše kgolo le sera se le gore se no dula tsa keng se itaola ka gare ga lelapa alright o dula le batswadi ka gae goba o dula o nnoši ke dula le bana ke tswele ka mogae ke ya go leboga ee koko lena bothata ke eng ka gae nna bothata ba ka ke bo bogolo ntate morena o reng o ka re tshoša wa napa wa re bothata ke bo bogolo ke bo bogolo ka baka la gona jaanong ke na le bana ba ba tshelelang ke firstborn ya kae so nna bana ba ka moka na ga bona ka moka ba dutse ke na le 5 ya bannyana le moshimanyana o mo 1 ka moka ba makgoeng ba dutse makgoeng ne ke dutse le bona ko ke bereka jwale o tlile mo le gore nkile ke le makgoeng ka tšhaiša ke koloi napile ka setlho ke sa kgona go bereka wa kosta gore ke boe ke tšee bana ba ba bona ke tle gae jwale mošimanyane o phela ena o bereka mo shopong a nyaka o tseba le ka nna gore na ke a ja gore ke motho wa mohuta mang since ke tšhaiša ke koloi eo no ba ke dutse le tsona tlogolwana tšeo ka tšhelete tšeo tša modente a ke kgone go tseba rona ga botse molato keng ke sepela ba rawa bana ba ba na le dinyama ba nyaka go tlhapišiwa ba nyaka go išiwa dinokeng ntho tša mohutong nna ne ke re ko sele ke fitlha makgoeng ka thula ke koloi o thuleng ke koloi ya ka ke koloi eo ya bolo rena pele ke ka ona mokgwa ke scrap o bona lelotlo la ka le sa kobe ba lelotetse ditšhipi ba lena pele ona molaka be bana ba ga go ga ba bereke ga ba nyalwe ga ba nyale ba nyalwa o mme nete ba seno ba ntšhetšwa mahadi na pele ke moka ba dula 2 months 3 months wa pala okay
tate ke mogala ba lena ke abuti ya ka o. alright Ka molapeng la motswadi ya ka le gona e no ba mathata a mantši. nkere kwetsa ka gae go tate Ba re thobela. age Awa. Lebelela ko. Awa. Awa re tlile mo re tisa ke ena motlogolo. Nna ke nololla ka lapeng. Ka mo lapeng ne re le bana ba 11. Re šetse re le 3. Go ke kgaetšadi ya rena. Le rena kwano a e go ka magae. Kwa e no tloga e se go total. Kore re ka re dia selo. Awa o tlo kry-a mostly re jekile sa tlo re sa beka mokgolo. A re na kwano. Ane sa bobedi nna mo ke robalang teng man ke lora ditokološi ya e tšhweu le ntsho kore ke tshediša 2 days 3 days ke kgona go lora dilo tša go tshwana le tše ka se ke ka itse gore na go etsagalang a bona tabakgolo ke yona e ya ke bona o ka re se se o emišitše letsogo ka ko Ke sa boa ke re thobela. Ke tlile le nna ka mathata a ka mara ke be ke lebeletse le mathata ka mo ga bo mamaka lapa la bo mamaka be le ntshwenya kudu be ke tloka kudu mara ke fele ke re tšatši le leng ke tlo ba ka tshwara pitse tše kgolo ga go ne bophelo ka mo ga bo mamaka go bile bo malome ba ile ba robala stream line so ene le ka ga mamogolo wa ka o ile a tlhokofalela ke ngwana wa ngwanyana a bereka ba a tla ga botse a etswa a tšhaišitše ga a fitlha a robala frogwe ba re ba swantse ba motsoše ba ra ye mmerekong ba kry-a go padile ya ba a buti le yena go no pala ya ba a buti gape le yena go a fetša go robetse mmabone stream line ntatse moreno a gone bophelo bo malome ka moka le bona ba go fedile be go šetše tlhogo tše tharo ka gare ga lelapa la mokgekolo ene go ne bophelo a go kwanwe gore go ile ga malome gore o ile ga o mongwe o šetše a lebeletse gore wa moloi o la šuena o tlile a ba phurule le mahlo go bontšha gore aowa o tlile go etsela gore o tlile go dira re no dula re bonana re le manaba. alright ke kwa taba tša malapa mararo ke la gago ke la mamago ke la ga bommago mogala ba gago kae nna ke de mogalabe sala no ntlogela koko mogala bo kae robetse papa malome mokgekolo kae a se ke bile ka leka a se ke bile ka leka a sanka ebile wa leka ikwa tate ga senke le no ba le mosadi aowa bana le na le bona ai ange nabo no mara tate o e beile gore a sanka leka taba tšeo ya go boima o sa dula ka lapeng la geno goba o tenyaketse la gago tate mogolo mo e nako ke no nnaka nnete mo motseng fela so a se ka gešo e no be motseng ke itunela mo ka ga geno go dula ma aowa ga o dule motho o leng kane o dula metseng mo laone le ga geno go sa dule motho mepa ya go na le mathata a leng gona kgaitsedi sobela malome o dula metseng o ile ga a boa toropong a dula le last born so bala la tseba gore ba nna mo ba dutšeng gona anke be ba thulana so be ba no dula ba thulana ka mehla le ka mehla ka matšatši jwale ba dira gore malome yena a re ka re ko mogolo a tšwe stan and then go šale last born wa bone so bale ke ge e le gore malome o ile a swantse a tšwe stane ke ge a ya go nyaka mo a ka dulang gona mo motseng a dula ka moo ande ka mo a se ka mo
se family a se selo and nto e nkwešang bohloko ntate ka kapa kore ka moo kore le wena go ka bona o tlano bo ba mašokišeng and re mo re kgopela re malome e ya ka gae wa tse re go diregileng kua morago go ebile le mmamogolo ausi wa mma o ile a ba gore o ile a bajwa a ya thasong ga a fitlha thasong ya ba taba tša gore ba ra wa o ne le malopo ra mo thwasiša ba mo thwasišitša go ne molato ba mo filelo tša gage o tlile gae so o ile ga e tla le merwalo ya gage a boela ka lapeng la gage ba sa le dipolaseng ge ba fitlha ka kwa dipolaseng mokgekolo la robala ge a seno a robala mogala bola semthame a nyaka mmane a sekwane le bana gwa tsoga ntho ge ba tsoga ntwa mola napile ke ge a ke re gale dipolaseng bo sene mešate ba tšea mešate ya kamo ba ile ba fitlha mošate wa rathoke ya ba taba gore ba ra wena mokgalabeng nyakela bana ba stena o šale le mmane ba šera thotho bana ba le gore ba ile mogala bola go nyakela bana ba le stena se nyake go nyakela bana ba le stena ya ba taba tša gore bana ba le ba roile merwalela ya mma bona ba tla itšitša ka ga koko a bona le theranka jwale theranke ela ka mo e sa le no dula a senke e tlhatsiwa senke re selo so bele bothata ba pheko tšeo tša ka moo re ile ra sepela ra dikošeng kae ge re tlhola ke mahu a stromline gore re nyoko tseba gore mahu a tlhola keng ka gara lelapa ya ba taba gore ge re fitlha ga ntate ga abutiaka ga re fitlha kwa abutiaka ile a mo hlola tabeo re sepetse koša senke ebile a ba bolediša ba lapa le o sale a re ga a fitlha re ke nyaka Johannes ke mang ka lapeng le ra motsa gore Johannes ke mošimane wa mafelelo gore a mmolediše le gore go tlhola eng a senke re mo tlhotse a senke a re bolediša total go fitlhelela tšatši le gore la mafelelo ke gopola re ile košeng a rela re lena ba ga phasha ke kgopela gore letle košeng ka gae ke ya go phorola family and then letle robetse le malome mokibelo ya ba sontaga phorola tšeo a go netaba koša ya tšwela pele malome ge ba sepela ba ya morago nna frogo ka mantaga ke nokwa ba tla ba ntsoša ba re e tla motho wa modimo tlo re bontšha gape malome a go ka mola ke malome ago ge ke thoma ke ya ka mola ke re banna malome ke a motsoša malome ke amen ka ena wa bane so bale dipheko tšeo ntate ka kapa ba boletše ka tšona ba re o ile re tla le dipheko ba botša re tla le pheko tše ba tlile le tšona pheko tšeo o ile ka di lebe a di tšholla a topa pheko ye nngwe ka re ke like koko ya morula la e bona so ke ya a re la e bona koko ke leraponyana a re la e bona pheko ye pheko a se pheko ntwe pheko ye bošego ya tsoga ye e fetoga sera ka gare ga motho di kae ditaola tša gona ditaola tšeo di gona mara go ra tate o le pheko tša ke re o kgonne o le botša gore go kitimola pheko e fetoga sera and then lena le ile la dirang ga a fetša go le botša so sala re rutla boa go rena a ra o ratla re botša gore dilo tše swantše nto pheko e swantše di berekwe bjang e sa le ya mohlola lena a senkela ka morago ntle le koša la tšea pheko tšela la kua la go kwa gore yena o reng re magekolo a bele o ile a fetša go bolela ka tsona pheko tšeo a re o tla yena a re bitša and then ha a seno a re bitša pheko tšeo di seng right tšeo yena o tlo di tšea wa kwa a o di latlhela ka nokeng o re ka mogae o kgone go ba le bophelo so re ile ge o tlo tlhaa le golela mošimanyana napile dilo tšele tša setlhoi sa tšwela pele ya bole gore le yena o thoma go tlhaela ke ona mathata wa motlhaetšeng napile dilo tšela ka moka tša jema lepheko tše ka ngwaga mankoko ke sa gopola ka gore bogolo mara a segale ke ga e tlantše a tlo tlogela allright a gona bothata felo ba gešo ke ba ga manketse ba ga tšeane re tla le thuša tate o kgathile tema e kgolo moya gage o robale ka kgotso o robetše boroko bo bogolo re gona re tlo le thuša ekere re tlo le thuša le bana ba tate ba bang ba sa le gona re tlo le thuša mo tate e leng gore o fihlile gona o e gapagapile a re mo thušeng re tšwetše pele le yena moalong gona o tla bona tše dintše di botse di riega kere ke bona mama e mošitše letsogo ka moo jale
go ne le nngwe ya malome yaka o ile a ba le mosadi so ga e ba le mosadi ba tlogelana ge ba seno ba tlogelana mosadi o mogolo ba ba gore mosadi o mogolo o itirang o tlhomela mkhukhu wa gage koo a kry-a mmane a ba le mmane a ga le yena mo Ntate Moremi ge ntse a ba ditse ba dula gona ka mokgwa go a fitlha mo go e le gore go tla lehu la a fitlha so le le ga le fitlha ba bolela gore gape ba le lehu le tlile jole re tlo bereka jwang ka baka la gore kua ga seng go go begwe re ka se kgone gore rwale mohu re mo ise kwa wa bona ba bolela ile bana ba motho ba re aowa a re tšee mohu ka re gone ba lešetse lehu le tlhagile ke dilo tša ka pele then go ka ba jwa mohu a go tšwela kae ka lapeng la gabo a go robala le bommage go bile gona ka mokgwa ga ba le ditumelwana ile ge swantse mohu a tle go tlo phethageta ba mohu too ba gana ka mohu ene mohu o feditše a robe ba mmoloketse kae ga mmane loding jwale ya ba taba gore ge ba fetša gona kana mokgwa ba mmoloketse ko malome o robetse ko jwale tabe Ntate Moremi e tshwenya nna le gore ke batliše mo ke taba gore lapa le ke tlhoka boroko ka lona that's why ke gapeletše gore mabaka ke a ka mathata ke a tlhakantšhe le ya bona ka gore nakong ke fele ke dutse ke lela ke re lapa le ke kgale le nkoša bohloko mara ke re no fele ke dutse ka nako ngwe ke re nako ngwe le nna gore ke mohlomong dilo tša ka di seke di a ntokela mohlomong badimo ba ne le gore wena o tlo o bontšha batho tsela so e ba taba gore ka nako ngwe go tlhakana le challenge ke taba gore ke tsona dilo tša mohutong so ba ga bomma ba khile lona lapeng le la ga bomma le nkwešitše bohloko ka baka la gore ke a bona gore ga gone bophelo a go gatelwana gore selo go a lwešana go hlomana bjang a gone go ketelwana ene le bahudi le bona šiba bona ba robelane streamline ene le ka morago ga kgobalwa mokgekolo re tlogetše ke masia streamline ka lapeng a re direng so ka moraga gore malome o monnyane a tlhokofale nkane malome a sa boela ka gae ka gore o ntšhitše ke gore o be a sa kwane le ola kere jwale ka gore ola o tlhokofetse lapa le šetse le nnoši nkane malome a sa tloge kua metseng ya batho a boele ka gae malome o re ke nyaka o re ke rata go boela ka lapeng e fela mare dilo tše di sebe di a lokišwa tšeo a ke tsebe gore ke tlo re go boela ka kua di tlo topa nna gore jwang gape tate kua a dulang gona gone jwale o bona ditokološi tše tšhweu le tše ntsho jwale o kgotleletše tšeo tša ka mo motseng o ditokološi a tšhaba tša gabo kua gape tate o fetša gore o bona ditokološi jwale nkane o sa dikhutše tokološi tše tate o ye gae bothata o santseng le yona sekgwama se se leng ka mo gae ka mo sa ditaola seo bothata ke bona o jwale o tšhaba taola yela kua ka mare o bone tokološi tše tšhweu le tše ntsho ne tsona a wa di a nketela mara taola tšela le tšona ke a di tšhaba ka gore ke gore gabotse tate ge ke go kwa gabotse koko ye e leng ka mola ditaoleng e fetogang sera e tsogang mošego e kotsi kudu go feta tokološi tše tše pedi tše nna nka se re kotsi ka gore yona anke e tsebele tše tšona ke a di bona ka matlho le tšona moroka go ka gopola gabotse kua moragonyana re bile le taba ye nngwe ya ka mo tresteng ka mo shi ya boa taba yela ya dimpopi ya dilo tše dintšhi tlhakatlhakano yela shi e buile ka gore go ne koko ka kua gae ka mogare ga mokotlana ditaola ye ebile e kore tšhabišang le mogalabo go ya ka gae so ke tlo boela ka mo go wena moroka mathata a batho ba ke ka moka ga ona ge ke a theeleditše a tlo re sokodiša ka gore ke departmente tša gago ka moka ga ona o ka no tsena wane o bona gore o ka eala ka tsela mohuta mangwe o bo o e ritele nna ke feditše re tla kopana ka labobedi alright tate mogolo a ke re o ne dipheko ka gageno dutse di nnoši ke kgopela gore ka mokibelo o tle le tšona kua ga mmotong ke tlabe ke goroša ga bo mmotong re goroša kgaogelo ya kerem ke tloporo ebile
ke tloporo gausu ya ke tloporo re goroša monno o mongwe wa go tshwenya thata kua ke monna gešo ke no mmitša mogwerake ke mmotong ke iša ena gae so ke bona o ka re e tlo ba gausu e tlo le savela go hloba re le anamela le a kae le tle le ditaola re tle re bone gore ditaola bothata bokae tše tate a dintšhitšeng re tšwele pele taba ditaola e fele e loke tate santše a be le mosadi ko mogolo mara santše a be le mosadi a go tlo re thuša gore a hlokofale re motšišetše mosadi a sekobo a sa monyakeng santše a nyake mosadi a sa mmone a mmone a mo kreye a mo tšea mo agele gagage ke re tate mogolo awamme ke lona ke taba gane le sa monyaka tate mogolo a wena tlhaile ka gore e tla nako kore ke palelwa jwate le tlo mofang ka gore o ka rešetse go padile aowa ne ka kry-a o re le ena a kgoletseng o le ena go padile o padile aga nna ke re no thušana ka nako eo se o padile malome ka kapa nna ke a leboga mama re ya go leboga ne ke tlo thuša lapa la gago ke tlo thuša lapa la mama ke tlo thuša lapa le and then tše dintša dilo di tla tla ka morago ke ne nnete ya gore ke tlo leka go le thuša ke tlo leka ka maatla go le thuša ka mokgong ka kgonang maatla ke nao mara badimo ba tla re fa gona le lena le phase le bolele le medimo ya bolena gare ga seemo se le mo go sona go nyakega maatla a badimo gore re tswe ka gare ga mathata a kere kare le nna ke a bajwa mo ke ne ka phela ga botseng tate more ke tlo go thuša mama ke ne le selo se sentse e le gore ka mo maleng ka mo se dutse ene ge ke robetse so se ya godimo so se yang kgama ene le saetele la ka le le ya hwa leki ene le ele hwile soke then ke join le loto le ka le sa khona go spela total wa bona ro tla fetša o betha ke stroke ke fele ke mbolela ke ro ka re ke stroke so ke tla ria gore ke le thushe mama lena le bolele le bagala be ba ka gae le tlenkua ke tle ke le thushe age ka mokibelo magageshu re a leboga koša ebina tloporo ka mokibelo koša rena ite thomela furugo re no ba re no fela re tla ba ke ge go na le mahu gausu goba ka ge le rena re le batho re agile le batho go kosa gore re attende tše dintša kua gae tša go swana le tsona tše ge batho ba robaletše ke batho difounu tša ga moremi ke 071 398 1508 or le ka founela 072 133 6761 sontaga koša e ya kua ga gabo seanego ka mokopane makopantšha ditšhaba ke mo re ya go bina gona kowe mahwilereng re iša ntate seanego ke kgoši ya kua ba motseba o ne kgoro kua mahwilereng re tla be re le ka fao re tšišitše ntate seanego koša e tlile ga moremi ba le nyakang thušo le tswelele bolela e sa le nako modimo a šegofatše batho modimo a re šegofatše ba gešo go ne ba bang malome ka kapa be ba nyaka mokgekolo ka kua falbanka ke kwele o ka re ba mo kry-ile fela ka manyami o ka re ba mo kry-ile a le metsing a ke tsebe mara ba family ke ne nnete gore ba tlatla ke no rela re ka re be re ba thuša ka kua gae ke ba botšišitše gore ba tlile mo moyeng ba re no ba tlile and then gantši ge ba kry-ile batho re bereka le bona ba re botša gore no re mo kry-ile mara re mo kry-ile ka gare ga metsi mara ke ne nnete gore family e tla tliša ditaba ka moka ka botlalo ke seke ka di bea fa ke no rela gore ba le ba thušang go nyaka ba tsebe ka lebaka la radio e ya re thuša go nyaka batho ge ba timetše so ke lebogile kudu malome ka kapa tše ntšhi ba tla ba family ba tla ba di bega diphone number tša ga moremi difounu ke 071 398 1508 goba o ka founela 079 170 9862
re ya leboga dinomoro tše leng gore motheletša ka romela bothata ba go tlapitšeng tše kgolo go tšona ke 076 071 2344 076 071 2344 magagešo a re botšišane matsogo a go ja ka merogo ka kua